Assalamualaikum Ibu Guru dan teman-teman. Nama saya Umar Habibi Natsir. Saya akan presentasi nama-nama buah dalam bahasa Sunda dan Inggris. Hayu orang diajar nani buah-buahan dina bahasa Sunda. Let's study name of fruit. Iya buah caur. It is banana. Iya buah jeruk. It is an orange. Kenapa kakak harus lihat? Iya buah apel. It is an apple. Iya buah gedang. It is a papaya. Iya buah jambu batu. It is a guava. Iya buah alpukat. These are avocados. Iya buah mangga. These are mangoes. Buah mangga, buah rambutan. Sudah matang, hayu dimakan. Kalau Umar ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, hatur nuhun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.